Luke Isaac Walu. Karasarasan lioti o son kopung men. Sisa sab kachin nasan yang rail karasaras pochech. Po en kachin patak yang rail reen kin paten kapakap o ter chokotisang. Son kopung men miyanan kanim eo. Me socha kin masak coach pil socha kin waun ki aramas. Pil lioti men miyanan kani moche. Me kin purpura son kopungo o reprepen pung re. Kom men lao sosaya ni repen pung wech ong pelieyo. An so rei son kopungo socha men chek liotio. Kate o e ap meng lalki. Menta may socha masak coach o bil socha kin waun ki aramas. Apu pan sawasa mas li menech en rapakita e pung. Pues eter katropoye o eter kin proto kawela e onepek. Sisas pilkachin masani. Kumail rong tame son kopung swat menech kachichiki. Yatuwe. Coach socha pan kachin sawasa sabwal me aramasakan me kin pek sawas ni ran nipong. E pan kachin papant en sawasa Israel. Kumaila nese, pues eutan pan matang sawasa Israel nan Arail apalakan. Eri, akumay leme menin aramas, pan kachintiar poson nin sampa, niye pan kachto. Karasaras en parsimen o sonruk taxes men. Sisas pil kachin masani karasaras pochech ong aramasakay mekin akpungki pen ir o bon masoyong mechekan. Aramas riyamen kotalang kapakap nanchen pas sarawyo. Emen ira parsimen a emen sonruk taxes. Parsio kasinenta o wia e kapakap nintuemech. Main coach. Ikapin kalaan kiyang komi. E socha kin narak. E socha kin marswat. E socha kin kamal tuweche aramas chekan. Ikapin kalaan kiyang komi. E bil socha tuweche sonruk taxes menech. Ikin kay sisol pak riyaw nan week eo. O ikin may rangki esak kisew sang ni me karas may aniki. Ason ruk taxiso kasinan ekis tolasa. E ap soche men saratalang nanlang. Po iche me ewiwia pukpukir nan marmare intinta. Main coach kom kachin upureye po aramas tipan emen ngay. Sisas aramasani kumaila nasa po all manage punglaren coach apurala ni imweo. Amechio so. Pomekin aklapalap pipain I pan chikichikla. Amekin ak chikichik pipain I pan lapalapla. Sisas kachin kupramawi kisin sarikay. Aramasakay a pachawanong sisas nair kisin sarikay puen kachkitang toray limekan. Chon patako eri klangata o lupare kinrailta. Asisas ab malipeto kisin sariko o masaniyang chon patako. Kumail poisang. Kumail maitong kisin sarikan en potere. Poyey arail way Wayne coach. Kumail en ese po memen mesochapan ala Wayne coach tuwacha kisin sarikis. Esoche pan petalong lale. Aramas ko poya men. Emen lapalapen men susako aputak ren sisas pachowan. Maing son patak mau. Tame iutan panwiya poyen kak aleki maur sauchuk. Sisas kachin sapang masani. Tame kom ekar kinye ki son patak mau. Soche emen me mau po kocheche. Kom esayer kosonnet kan, ter kamal, ter kamela aramas, ter prap, ter likam, kakaki samam o inom. I erpachawanong sisas.
Ikabayatar posanat pukash koros sang ni e chik. Ni sisas karangamech ap nasaniyong pilmiya mekoch mekom utan pan buya. Nechkila kopwekan koros o nekong poinekan mesamwekan. Omipay ap pan miyanan lang. Kom ap koto o yang yela. Ni olo rongatamasan wach ap insensuat kila ko walak. Pwe aramas ko pwe men i. Ni sises kachin masani atatuan insensuat lao ap masani met apal ong makapwe-pwekan en petalong nan wain coach. Mepan apal melel ong makapwe men en petalong nan wain coach sang man me atan kikamel en til nan poren tikak ew. Irail marong sisas ko ap kalalapak pachowan. Maituan mech a is makak norla. Sisas kachin sapang rail masani. Mekoch me socha man kak pan aramas. Eutan kak pan coach. Pichar ap pachowanong sisas. Maing. Komangi mas tuan kich. Pues chon me chiklar ne koros me ach o yang komulat. Sisas kachin masani. Kumail nasa po kumail koros me chon me chiklar imarail te arpot te riarail te samarail te neirail starikan pweki wain coach repan ale paisarail laut nan morach o mor sochuk palio. Kasilipak en sisas kachin ko patatuan pan lokolok o pola. Sisas kachin karela chon patak kriameno o masaniyong Israel. Kumail kulang pokichel kokotalang sa Jerusalem. Wasa mesong koros mesukop ako inchingitier tuan nain aramas pan poitaye. Pan peng-pengla ren men likikan wiyala men kapich re-rail. Repan kisang wawi o kantipi. Repan waki o kamela. Ani kasilun ran ap pan yasata. Chon patako ap socho man wewe masan pukach. Wewen masan pukach me rirsang Israel. Yei me resoche tete kitame sisas mamasaniyong Israel. Sisas kachin kakelata all maskun men. Sisas kach kola luman kani mansar ko. A all maskun men momot kuya pek luman yalo. Niye rongata marang en pekono mekakait wasaw ap itak. Takoch mo. Reap intayong masisas men Nazaret makachkach ko lang nan kani mo. Olo erilukwar pachowan. Sisas kisentepich kom kachin kupureye. Aramas ako memi mowe ap liwareta o intangan nennen la. Ay ap chakalaute lang lew pachowan. Maing, komu makisentepich. Kom kachin kupureye. Sisas kachin uti o masani po olo en pakartong re. Ni olo karanto ap kay na masani. Tama ka anane iyan sa wasekunuk. A pachowan. Maing. Ipachowan anana pureng kilangatawasa. Sisas kachin masaniyong. Na kilangatawasa. Omposonen makakele yukatar. Ni ansawoche papet pesang o klangatawasa. Ap itawen la sisas o kapkapunga coach. Ni pekono ar klangata manaman wach Israel koros apil kapkapunga coach.